Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka KSU Central Executive Council ka bagantop yo samla Donald V. Thaba, samla Sonstar Nongklaw, batu samla Ruben E. Najar, haringkat ka jingdan lang gidukhat ka KSU Barak Valley Circle Assam, gidukhat ka Barak Valley Khasi Jantia Welfare Organization, ka All Manipur Students Union, ka Rongmei Naga Students Organization Manipur, ki Wahet Nong jong ki Lai Nong basyang basa ki Khasi, haringkat ka jingelam Usinam Prakash Singh, ubade Secretary General Kaniso, kilayo mania kendu yo Shri N. Biren Singh, ubade Menteri Rangba ka Manipur. Kani kejingya kendu mentah ka janmiat jong ka hendriu terik ujemang arhajar arphau kalong halor ka jingsha thambor ki pat Khasi, haki poi e Bengali ki bawan kulun bian ki jaka Khasi. Nakalyang UCM ka Manipur hadian baulas ngap nya ya kejing ujor ka KSU marmar ulapun yo DC ka Tamenglong bat hukum bade ban kendang no mardor dia kitu ki poi e kharbang ki bawan shnaying bean ha ki jaka Khasi ulabat haru ban kem naphang yigini ki poi e ki bapendek ye ki Khasi shu ubiran sing ula pentip baka kam kanam kot tang hangta henry un pandon kam da ka an ILP ban penher krat sendon yigini ki poi e na Manipur.